Vučiću se nalazi pravoslavna crkva Svetog Đorđa, baš je stara crkva iz 1537. godine. Koliko sad vidim, u fazi je renoviranja. Mirić, prezime. Kreće i kišica, što i ne čudi poslije ovakvog sparnog dana. Mora pasti. Dvorište. Prezimena iz Radučića su Bjelobrk, Borović, Bulovan, Burza, Dević, Dujaković, Ergić, Kovačević, Kutlača, Ljevaja, Mirić, Modrinić, Omčikus, Uvača, Radić, Šimpraga. Tabla za skretanje desno, Omčikusi prezime. Pa sad ćemo tamo da skrenemo, nismo nikad bili.
grmi, izgleda će kiša. Kako je ne posio volke sparine, nije ni čudo da kiša dođe. Teško vreme. Tri sata. Ljudi sad vjerojatno ručaju, pa nema. Nismo sreli nikog ovdje u Omčikusima. Ali evo svakako malo da snimimo ove stare kuće. Kako je to? Evo, kokoši, znači ima neko boravi, ali možda su ljudi neđe otišli. Skretanje za Šimprage. Odatle je potpredsjednica vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga. Skrenut ćemo tu ako nas kiša sad ne prekine, da malo snimimo da vidimo kako izgleda. Ovčice uživaju u ovom lijepom starom dvorištu. Ovo je jedan stari ogromni kosteljić. Ovim kadrom završavam današnji video. Evo, približit ću ovo brdo u daljini. Ne znam kako se zove. To ima isto neka kućica. Kišica počne da pada. Nadam se da ste uživali u ovom video zapisu iz Radučića. To je bilo sve za danas. Pozdrav svima iz evo danas malo oblačne kišovite Bukovice. Svako dobro, pa se vidimo ponovo uskoro. Živi bili!